10 ljudi, šta je? Ovo je Med561. I snimamo Minecraft preživljavanje na serveru. Iz jedne dobijamo 3. Evo, na primjer, Kulet ide sad u jail. Jail, Kulet, samo im broj. Z98. 8. Jani, pak. 9-8. Ćelija nek bude 6. Aj nek bude na 5 minuta. Sad ćemo još da ga mutiramo. Isto tih 5 minuta. Mute. Da ne bi dosađivao, naravno. Kao zašto sam u jailu, zašto sam u jailu. Mora, brate, nema psovanja, bre, da na serveru obrite. Viš kako bi server preživljavao da ja nisam na njemu. Nema list. Nema koliko nas ima na serveru. To je real. Hajde, naravno. 59 plus 2, 61. Nije loše. My house. My house. Ovo što čujete gromovine, to je iz Hunger Gamesa. To mora da vidim nešto sa Relom da popravi to. Rekao da će da vidi nešto da popravi, da iskombinuje. A mi idemo u stvari da sečemo drva. Čekaj. No. Fail. X. Moram da napravim X. 3 komada. Šta pići. Oba. Ovdje iza brda sam pošumio malo, vidjet ćete šumu. I to ovo nisam vidio. Nije bitno. Ola, eno je šuma tamo. Tego sam pošumio ovdje, svaka mi čast. Ne vjerujem da ću nešto dugo da snimam ovu epizodu. Pošto, ne, duži malo sa snimanjem. Jer vi meni nećete da čujete naravno od ove grmljavine. I ovih sranja što se, što grmi. Ću dođem do shopa da vidim šta može da se kupi. To je kad igrate preživljavanje na serveru, to vam je prednost kad imate shop. Okej. 41 drvo, pa nije loše. Za spaven. Ovdje je shop. Eno ga rel. Gdje si rel, care? O, gdje si Markoc? Hoba. Su. What the... Može se pokupi. Može se pokupi. Ne može. Epic fail. Kako ja sad znam šta je šta ovdje? Nije fora, ja sad ovdje ne znam šta je šta. Naprimjer, ja sam sad teo da uzmem... nešto. Moram da idem nekome da ukradem... one semenke, ona sranje. Mislim, izvinite zbog psovki i tako to. B-A-C-K. Ha ha ha. Ha 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 ha.
41 drvo, to nije loše. Opa, za malo. Kad pre? Kako se smrčilo suncem. Ko da će pip da padaju. Da ima. Hrana. Prioritet. Ojte, ja imam drva ovdje, a uzimam neka, treba će to znači. U sunce, istera mi iz pameti. Real mislim, stvarno treba preduzmi nešto. Hoćeš da ti celebrity ovdje dobije infarkt. Pošto nemam ništa od... Nemam. Ubre. Čisto sum da ću ovdje naći negdje cvet. Jes, naći ću onog. Opa. Up. Ti mi trebaš i daj mi još jedan. I daj mi crveni. Crveni. Opa. Tako. Wow. Sorry. I must kill you. We go home. Da, gledaj sad for. Ili neko da mi da krompir ili sangarepu ili možda lupenicu. Imam ja, ajde. Spavan. Kogod ima da mi da nešto, nek dođe na kroplje koje se nalazi na spavnu. Vanish. To znači da skidam ono hidden. Pa nećemo tako. F bypass un F un climb. Tako. Čemu oklo, brate? Dao mi mač! Dao mi mač! Hvala. Da. Šta ti mrdaš glavom? Dog. Da.
Ne mogu da smanjim cene. Sorry. Još jedan mač. Pa nisam to tražio. Ali hvala. Hvala ti, Light Claw. Dobro, brate, da preteruješ bez lubenicama, šta ti je? Back. Vanish. Tako. Duhovito. Tako, čekaj, sad smo dobili lubenicu. Sad mi treba... Sad moram to da napravim. Dijamante smo dobili, ja tek sad vidim. Hvala. Ćemo se začuvam ovdje. Oba. To što sam napravio ovo. Za mi trebaju dve ovdje. Ima negdje blizu vode ili moram kod ove vode ovdje? Izgleda moram kod ovdje. Tako. Tri komada. 1, 2, 3. Oba. Pa ćemo da stavimo ovdje i ovdje. Zajedno s ovim ovdje. Još 3. Ne brini, Light Claw, zapamtio sam te, vratit ću ti u kešu, naravno. Obećavam. A ja svoje obećanje nikad ne ispunjavam. To bi bilo to tu, napravio sam to tu. Šta mi je zbogovalo? Ne znam. Treba mi chest, da? 6 i... Storm, isto ovo treba. Privati. Done. To! Yeah! My bad. Home set. Naravno sam tu home set, setovat ću home negdje drugdje. It's dark. I'm alone in the dark. Čekajte. Htio sam da obojim ovo, da stavim na glavu. Čekaj, sad ću da obojim. Prvo moramo boju da uzmemo iz ovoga. Pa kapas ću im. Crvena. Žuta. Crvena. Ja da ovo malo trošim boju za džabe. Da je isto, to mogu se samo da ostavim. Ovako. Onda, ali nije to, razumete, ja ću pak crveno da je bude. Ali možda za trunčicu narančasta. Tako. Halmet. Uplaši me opet. Ko preživi pričat će. Nastavit će se. Ovo da osvetlim tu.
Opet me uplašilo ovo. Tu. Bat! I kill you! I kill you! I kill you! Znate šta bi bilo dobro? Kad bi napravili u sljedećem update-u da imaju vampiri. I da vampiri... Ubrele ovo glasno stvarno. I da vampiri žive... I da... Ovi bre... Vampiri žive... Brate, ovi stvarno... Mute... Ban... Na... Brate, ti preteruješ s ovim, brate, znači bit će ti ipak 1H. Zeni. Izgleda, ja nijem ništa protiv vas Hrvata, brate, ali, mislim, preterujete malo, brate. Ovo je server, brate, za igranje, nije za političke teme. Šta sam teo da... Da. Pošto ništa nema u planinskim predelima, mogu bi, na primjer, stave zamak, to jest ne baš zamak, nego nešto malo, onako, kućicu u kojoj će živi vampir. Razumijete, kad su već beta ubacili. Ljudi, to je to od mene, vi ne zaboravite komentarišite, recite, subscribe-te, nešto nisam puno snimao, pošto ipak sad mi je slava, pa ne mogu dugo da snimam. I to je to od mene, ja vas pozdravljam.